Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Eden. Manipud probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Ordinaryo lang ang mga opisina ni Mr. ko. Iso akurang ti sweldo na para kada kami asa nga pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Eden. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Papana ko ni di opisina. Benji lakay. Awanan ti balunan dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Naibusin di inyawat ko kan kasweldo? Idi pa'y lakin sa di inyawat mo asweldom lakay. Anya itan? Makalawas lang tinapalabas Nagbiitan na boss. Ag-budget kamit ngamin Talaga akurang di sweldom. Uray kasano ti aramida ka pa nag-budget. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Sige, maladaw akon. Makamukan. Lola! Nay, narakop na kadagos. Mamimiss na kan Lola. Mami! Ada ni Lola! Oh, nasaya at mata nakapasyar kayo, nanang. Kagap-gapok iji bangkaw. Napan ko inala niya pensyon may kanditatang mau. Ala, agtugaw kayo pa'y nanang. Ay, Lola! Anya day tawit mo? Biskuit kun juice aginatangkaw. Ha? Yay! Adan balunan mi ama pa nag-eskwela. Apay, awan ka din balunan nyo ama pa nag-eskwela, apok. Awan ka no kwartami, kuna ni mami. Ay, tila ibagbagam, Junior. Ay, nanang, umay kayo ijay kusina, ta umay kayo agkape. Ay, ewan mahan. Ay, makakapkapi akka. Eden, kaya kung agpudno ka kanyak. Pudno ka di dya imbaga ni Junior, nga awan makukwartayaw. Mangtedak iti pang allowance yaw. Saanan, nanang? Amangan numaamon ni Benji, kat isuntumanin ti pagapaan mi. Apay nga minya ibagam kan kuana. Jak kabailan ti agilimad kan kuana, nanang. Amo ka kurang ti sweldo na. Kasanon dagiti anak yung agis iskwela. Ay, magastusan kami nga rod iti inauna nga anak mi nanang ta high schoolan. Imbag kada junior kan ti ading na ta elementaryada pay laang. Iso nga road, nga awata mo, na ito ititad ko kwarta. Nanang, 5,000 pesos na ita. Igatag mo iti kang runaan akasapulan nyo asa nga pamilya. Saan ka amadanagan, ta saan amaamuan ni Benji da itaw. Kunam nga awanan ti kwarta, ngam naiimas din luto mapangrabyan tayo? ako lakay. Imay nagisursurje kumarik itilako na akarne. Imutang akon Anya? Imutang ka manan? Kat pangalaak nga iti igatang ko. Manano kumano marunggay lang ti si datayo? No si kalaang timangan, mabalin. Ngam panunutom kumamot adagiti anak mo. Inruam mo ngamin ida nga agsida iti naimas. Iso saan dan amangan no saan anaimas ti si danda. Ala, maturog tan. Imay kanon ni nanang dito'y balay. Naibaga kanyak ni Junior. Wan, imay dimagas. Mano tintad na kwartakan ka? Anya amano nga ibagbagam. Imbagak matan kan ka? Ajak kayat nga umawat ka iti uray 5 kadagiti naganak ko. Awan inted na akwarta. Kan uray adaman. Jak awatan, taamok asaan mo akaya. Talaga saan? Kwartada lang ti kwartada. Ay, jak amuno ape anag ngato ti pride mo. Adan tumanen ibagbagadan. Jak kayat ti makangag iti uray anyaman asao nang runa ita, taddan pamilyak. Kabailak nga ipaya amin ang masapulyo, dahi tati tandaanam. Mami, adabayadan may ija iskwilaan. Imbaglakit din, tada iduldulin ko akwarta. Masapul nga min abayadan mi adagos. Wan nasken la ang abayadang. Dumaw dawatak ka ni daddy. Ngam ko na namat asika kano ti pagdawatak, mami. Awan kwarta ni dadim. Yaw awat namat kano amin kan katisweldo na. Wan, ngam kurang mo. Mami, ikan nakakadi iti kwarta ni Lola?
Di mo ibagbagaday takin ni dadim. Agungot no maamuan na. Apay kumangay nga ibagak, mami. Hanggang mas daawak laeng. No apay asaan akayat ni daddy nga umawat tayo iti kwarta kada lolo kan lola. Ala, bayamon ni daddy manak ko. Saan mun a problemaan day ta? Ahon gayam, mano aya di bayadam ija iskolaan niyo. Junior, apay nakasukat ka? Isurot nak ni Mami Ije palengke. Mapan kayo agpalingke? Bakit? Wan tawan mo't amin dagiti kasapulan dito balay lakay. Awan maitad ko akwarta. Adda kwarta ni Mami. Kat no igatangan nak iti t-shirt ko. Nangalami ti kwartam. Mapan kaming kini Junior. Agsarita ta into nagawit ka, ah. Saan amabalinda ito yung aramidam? O anya, naragsakan tanagatang tangge na bayagan ng ipagpagatang mo at t-shirt. Un Mami. Talaga ang naragsakak. Igatangan tamot ni manang mo iti sandal na. Ay, ado ka diti kwartam nga intad ni Lola. Saan ka nagtagtagari Di mo ibagbagaday takin ni dadim. Taagumot tumanon. Ha? Apay nga agungat ni Daddy. Nasa yata nagawit kayon, mami. Ado nga minti tao ijay palengke anak ko. Iso anabayag kami kini Junior. Imay ni lolo dito balay. Ngam ni daddy tinakasango na. Nagsarita da ka di? Imbatilatan ni lolo dagiti natang nga ited na. Tainong tan matan ni daddy. Anya? Apay nga nung ungtan na. Jakman ammo ka ni daddy. Iso anagawid adagos ni lolo itya balay da. Sige, isimpam man nga rod dagito'y pinalingke mi kini Junior anak ko. Inak kasarita ni dadim. Anya tinaramid mo kini tatang. Awan, nadayamat. Kaya't datayo at tulungan. Ngam si kapay ti addaganas ng agungat. Oy, saan mo alutlutuan dyan natang nga inted ni tatang? Amangan no adda sabidong dagijay. Nagdakas matanday ta apanunot mo, Benji. Dakas no dakas, ibol lang munda kita natang. Sa anak nga agraraman nga agsida iti natang nga adda sabidong na. Jak amunoan niya a klase apanunot ti addakan ka. Panunot tinanakam a tao da itoy. Iti uray kaano man, sa anak a dumawat iti tulong kadagijay at tao. Umayak agkid daw iti dispenser kada kayo kininanang tatang. Gapo iti inaramid ni Benji. Ay, jak manam mo. Nuapay nga aging gaita. Kat nasakit pa ang tinakam ni Benji kada kamay. Kaya't kulaang matitumulong kada kayo. Isuan ang tidak itinatahang. Hangam tinagidakas nakit din. Ala, bayan nyo tatang, takanayon ko abagbagaan. Ay, balasang kao. Sapay kuma, tasaan ka maumuma ni Benji. Idi pa'y lang amin baraw, kasjayan ti ugali na. Wan, amok dayta, tatang. Benji, nagsweldo ka iti kalman. Ayan di sweldo. Jakon itad kan ka. Taapay, nagado ti babayadan. Kasanon ti allowance dagiti ubing. Apay lang amang tadakan ka. Supsuportaran da kan dagiti naganak ko. Ti ko nam siguro. Jakam mo, 5,000 tinted kan ni nanang. Anya ti kayat masawan. Isu dati pagdawatam iti kwarta. Sana siya. Nagawan a konsensyang. Di nakdengdenggan. Natangkan ti ulom. Aramidam latta dagiti banag ajak kayat. Mami, nag-text ni Lola. Adda ka no iti ospital ni Lolo. Anya, kaano pa'y? Impa-check up na lang ka no iti kalman. Ngam, in-confined dan adagos. Sige, tamapanak iti ospital nga ayan na. Si kapay lang ti makaamo dito'y balayan ako. Dagiti kakabsat mo, di mo baybayan ha? Uwan, Mami. Dasaya atay may ka, Eden, anak ko. Awan kasublat kung agbantay ka ni tatang mo dito ospital. Amok na nang, iso nga imayak. Kagura na kan tumanan ni Benji. Bayan nyo day dya tao. Ay, awan ba't ngamin sa bali anam na maak no di sika. Tadagiti amin ang manugang kaw. Sika, tika ano sad.
Agin lalaing ka manin ama pa ni di ospital. Apay, maisalakan mo ka di tibiyag no matayay. Saan pa'y amatay ni tatang? Dandan ni Dayayan. Lakayon. Ay, jak amo no apay akas talaunay tiguram kadagi tinaganak mo. Gaputa saan da arumbang anagbalin anaganak ko. At da paborito da. Pamilyado kan, ngem kas talat ti ugalim. Abak mo pa'y ti ubing ngagpanunot. Mabit man lang. Imbis asyak nga asawam ti ayunam, isudakit din anakay kamangam lang. May sakamot nga wan serbina nga asawa. Ay, si kamanain, timang bantay kang yak dito ospital. Ay, Wen tatang, taagi na namot ni nanang. Maiparit kan kwa na timabanog kan agpuyat. ay na, si kamait. Didak pa kadanagan tatang. Agpaimbag kayo kit di, tapno makarwar kayon dito ospital. Ay, uun nga raw. Manulaang ngal daw ko dito'y ospital. Ngamay na, ay, masikura na kaon. Kaya't kaon ti agawid. Pampanunutak nga may dagiti mulak. Ay, awan ti agsibog. Isungarod nga agpaimbag kayo tatang. Imbag tapi nalubusan na kan ni Benji nga umay dito ospital. Uray pa'y dinak palubusan, umayaklat na tatang. Di na mabalin nga ipilit ti kayat na. Apay asaan kayo anapan nag-eskwela anak ko? Kasano, di na kami matikan ni daddy iti kwarta. Kunak mat adumawat kayo kan kwa na, taiso ti adda kwarta na. Damagan nyo akan ni Junior, noan niya dagiti imbagbaga ni daddy. Junior, anya ti imbagbaga kan ni dadim. Saan na kami kano akayat nga ikan? Anusan mi kano ti magmagna? Kanagluto iti balunan mi. Nagadayo iti eskwelaan mi, mami. Kasano ko maamagmag na kami. Ala, bayan nyo, kasaritak to ni daddy. Agbalbaliw pa nga ta ni daddy. Panagkunak, saanan? Naungatlatan nga agnanayon. Kaslawan ti pamilya mga agururay kan ka. Kasla saan mo nakayat ti agawid. Amumat anapan ko binantayan ni tatang ija ospital. Kunamla na sino ka mata nasaya at unay a tao? No kasta ti panunot mo, sa anak nga ipadpadakan ka, Benji. Wan, naikam ka mga klaang. Ngam ibilbilang kon kas pudpud no anaganak ko dagiti naganak mo, tanasaya at da. Wen, amok. Nasaya at daken ka. Gaputa ik-ikanda ka iti kwarta. Rugyam manantag sao. Pununod. Nasken lang ay sardengdan timangted kan ka iti kwarta. Tapno masursurum ti agtipid. Si kaamet ngamin. No adda kwartam, tilagat gatangam. Jak kayat asayangan ti oras kan panawon ko kan ka. Wen, sige. Nawaya ka ama pa nagbantay kinitatang iti ospital. Ngem panunutemet nga adda pamilya mga agururay kan ka. O Karen, jebilin ko kan kang aramidam ha. Tamapan ko manan bantayan ni Lolom iti ospital. Wen, mami, amukon. Agluto ka iti ka ninyo, kan aglinis ka dito'y balay, anak ko. Ibagamat akan ni Junior at tulungan na nga aglinis, mami. Baki ay ayam manan ti aramidan na. Wen, ikan ka iti igatang yo iti kasapulan nyo. Taamok asaan amang ted ni daddy yo iti kwartayo. Wen nga rod no dumawat ak iti kwarta, ibaga na nga awan kwarta na. Bay amo nanak ko. Saan kan adumawat kan kwa na? Wen, mami, jakmat kayat ti kanayon maungtan. Naimbagan ni tatang yaw, ideng. Kunatay doktor na amabalin ng ti agawid. Nasaya at matnukas na nanang. Agyaman akan ka iti manumot nga aldaw a panagbantay mo kan kwa na diti ospital. Awan anyaman na nanang. Basit labanag dayta. Uray na minsan. Saan pa'y asinarungkaran ni Benji ni tatang na diti ospital?
Bayan yun, nanang. Narigat mat no pilitan no di na kayat. Talaga adakkel tigura na kada kami. Anya ti rason aguraan na kayo anaganak na, nanang. Idi baruda pa'y laeng. Ado da ngamin nga kakabsat. Kat gapo iti kinariga ti biyag. Saan mi anapaadal iti kayat na akursaw. Gapo iti dayta. Imadayo kat saanen anagaw-awid. Aging gaan na damag mi nga addan pamilyana. Wan, nanang. Kat sigon kan kwa na. Iso tinangisaksakad iti panagadal na. Ado ang klase at trabaho ti sinarak na. Tapno makalpas iti panagadal na. Wain, kat dayta ti panggurguraan na kada kami. Manumat nga aldaw, ngawan ka dito'y balay Sa anak api manaw, Benji. Amumat abinantayak ni tatang. Guston! Jakat adeng gantian yaman arasun mo, ngawan matlat serbina. Nayawi din ni tatang, naimbaganan. Awang bibiyang ko. Agnanayon ka di tiguram kadagiti naganak mo. Saan ko ida mapakawan? Awan konsensyam. Saan nakabagaan iti kasta? Ta isu dati awan konsensyada. Ta binaybay andak anagbiag ngagmay maysa. Maawatam, Isu asaan ka man asao. Ta di mo ammo tinaglabasak nga adu arigat kan sakripisyo. Dayta ti parikot ko, Mr. Lonely. Nukasanok ang mapasubli tinapintas alinangan ti asawak ken dagiti naganak na. To'y pagayam mo, Eden. Eden, pagayam ko, addan tulat ta pagpatinggaan ti gura ti asawam kadagiti naganak na. Maamiris nanto. Nga urean niya pa'y tinagbiddutan dagiti naganak na, isudan tulat ta tinaganak na. Mamakawan tayo, tapno addatal na iti puso ken panunot tayo. Bueno papagayam, main kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Eden, manipod probinsya, ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Edwin, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Problema ti bagik. Jakmat lang maawatan, no apay analakaak a makaungat. Uray ko nakakontrolak ti bagik, ngam no adajak nagustuhan, nalakaak a makaungat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Edwin, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Asino mo't nga tate akin kaldeng iti napandangan ka iti mulak kakamutay. Salbag dagiti at tao, di daan mo ti agipagod iti dingon da. Dala maabuta ka kaldeng iti iti mulak, tatagbata kaon. Ay, saan akasta, anak ko? Amang ano nakabulos laeng mati kalding da. Amang ano saan da nga inggagara nga imbulaws. O kudam laangan nga ipan iti barangay hall, gamtay dangram ti dingwan da. Siyak lang arudan ti madadailan, siyak pa'y ti mataktak. Kasta ka din, anak. Kat anusam anak ko, anya nga rod ngay. Tanusikan to mo ti makabulos ti dingwan na. Ay kastan to mo ti aramidan da. Ay, basta. No, na makita kakalding iti ay nagtimulak, tagbata kaon. Ay, maday. Kasanaw no ipabayad da kan ka. Apay ko mang ipabayad na ngay, agdadal nga ron iti mula. Nagrigat kalakit din aya akasasao. Manong Edwin, bantayan man bi ito'y store, tamapan kami ang sakadakin ni nanang. Awanan istak. Total, saan kan samot amapan ijay talon? Darasin nyo nga ron
Di kay agbayag-bayag. Depende ang mga no atidog tumanan ti pila ijay grocery manong. Nalang ron. Mapan kayo, tapno makasangput kayo adagos. No adda saan mo nga amo ti presyo na, kita amlaang ijay notebook. Nakalista amin a presyo ijay manong. Uy, sakton ti maka mo. Alan, mapan kayo kit din. Gumatangak man iti 3 kilo a cat food. Mapit lang, tamang kilo ak. Apay, awan ni Arlen. Napanda nagsakada iti ilako na. Isumalagayam nga awan Talagaan napigsamat to istoryo niya. Wala, awan pa yung matuna iti store dito ayan tayo. Imbag nga ta kumpleto to istoryo. Kas kumaitaan na ibusanak iti cat food. Imbag lakit din tandala ko yaw. Ato yun, ti 3 kilo a cat food. At to'y matibayad ko. Nay. Apay nga, 405 lang na ito. 145 ti may sa kilo. So nga 435 ti bayad na ito, 3 kilo. Anya? Kat no 135 matila ko kanyak ni Arlene iti may sa kilo. Kat, anyang iti kayat mo asawan? Agkup-kupitak. Kita am tilistan dito yung notebook 145 ti may sa kilo. Ay, mga no nagkamalilaang ni Arlene. Wala, isublim na cat food, ta isublik mo ti kwartam. Umay kan to gumatang itong sumangpat ni Arlene. Ang awan ka ng dagiti pusa kon. Awan bibiyang ko. Basta isublim na cat food, ta isublik mo ti kwartam. Pagbalinan nakit din nga gukupit. No saan ka mamati itimbaga kapresyo, di saan laang. Apay day ito nakasupot a cat food manong. Gatahangan ko man ni Sheila. Agam dya ko nintuloy ngayon lako ata pagbalinan nakmat nga agkukupit. Anya, apay mat ako nam apagbalinan na ka nga agkukupit. Sana mamati of 145 ti may sa kilo. 135 ka no, ti pananglaklakom ken ko ana. Aywan nga agpaiso. Nalipatak asinukatan ti price list ijay notebook. Inted mo lat tako man amanong iti 135. Tako na namat nga iso ti panggatgatang na kanyak. Nay, kat naimbagamot nga min nga dadita notebook ti presyo. Amo kaya no lukluk ko nak. Konsiderasyon kumamot ng amanong. Tasuki tayo mat ni Manang Sheila. Kaaruba tayo mat. Inton maminsan, saan na ko napagbantayan? No kasta asak ti pabasulam. Basol mo kamal iti presyom. Nagawan kat nga utak mo. Mabalin mo't asingirak no kas pangarigan takurang tibayad na. Inted mo lat takuman tigat-gatangan na. Taamangan no awan ti kanindagi jay pusa na. Di ka sumanaw. Baka rin ka. Ay. Inton maminsan, jakton bantayan ti store. Irikap mo taon, numapan kayo agsakada. Awan lat di pakabasbasulan ti tao. Anya manan tinagsinnong batan nyo kani ading mau. Kasano kat kamalimot agi ti presyo na. Sarak pabasulan no dadyak linakwan. Mabalin mo't asaan ka nga gunget. Makisarita ka itinasayaat. Makapasuron nga road nanang. Amuyo mo itakas tuyak. Analakaak nga agpungpung taot. Ikatamday ta nga ugalim anak ka. Tanagmaday. Basta jakton kaya nabantayan ti store. Irikap yung taon numapan kayo agsakada. Sino tinagluto yung kimasida? Siyak manong, apay. Ay, anyamot ng talinutom. Nakapapgan mo. Nasubra aksangarod iti asin manong. Anyamot din. Makapaawan ng ganas ni mangan. Ilaok mulatan itiin na po, tapno saan unay anaapgad. Apay nga minasaan mo kontrolan ti asinaya. Pasensya kan manong. Nadublik sama ngamin nga inasinan. Sinangok ngamin ni Rafael. Iso an nalipatak an asinak gaya mun. Apay, kayat mo ayan ni Rafael. Adda ka didakes na no kayat ko manong. Kaslasaan nga digdigos. Sakto man ti makisaukin ko na. Tabarang sumarda nga mang paspasyar kan ka. Ay, saanin manong? Ang mga no paghayblada manen. Kababain mat no pabainam.
kasano asumarda nga agaram ngay, no san mumot apabainan. Makataktak iti trabaho. Iso tiga po na, no apayan apgad ti si datayaw. Kumusta ngay dagiti mulam? Awanin ti imaya kaldeng. Awan mo na nang. Ang mga no nakabulos lang agpaiso, jay imay ide. Nasayat magtapno saan manen nga iso ti pagpupudutam. Mapanak manan ije bantay na nang. Itugot ko ti cellphone ko. No umay na di Rafael, i-text dak. Naskan ka di pa'y asika ti mangsago kan ni Rafael. Ay nanang nagdagulit kay lakit din na ya. Apayad di kayo makaaw-awat. Alawanan. Ag high blood ka man ako nako. Saan asika ti masapol ko, Manong Edwin? Imbaga kaya, asyak ti masapol mo. Apay nga rod ngay, anda kayo ti simmango. Umay ko kumapasyaran ni Arlene. Aglut-luto. Makataktak kamot iti trabaho. Iti na minsan nga imay ka, nagapgad tilinuto ni Arlene asidan may. Apay ngamin, ano umay ka agpasyar kat iranamot ti panagluluto. Sorry Manong. Isu ngamin ti bakante nga oras ko. Bakantiken ka. Ngam, saan ka ni Arlene? Kaano nga ti bakante nga oras na? Taiso ti iumay ko. Tapno saan kan ngagbannog. Ibaga kon, tipudnokin ka. Anyapod no, Manong. Saan nakaakayat ni Arlene? Saan kan ngagsubsubli dito? Sa anak ang maawanan itinamnama, Manong. Aging gang awang pa asawa ni Arlene. Sa anak asumardang. Natangken mo ti ulom. Ah, Makamuka man langan. Ngam no ita, saan mo ang makasaon ni Arlene? Taglut-luto kunak manayin. sige nga rod, Manong. Mapanak pa'y. Kwa, inton maminsan nga umay ka. Agdigos ka man mat. Ah? Katno kadigdigos ko, Manong. Kasta aya. Kasla di ka mo't nagdigos iti kasta nga itsuraam. O na yan anak kaw. Di mo mo't imbainan ni Rafael. Imprang kamutan ti saan na apanagdigdigos. Katagpay sumot na lang. Ang saan nyo kadi anangag ti kunana? Kadigdigos na ka naw. Ang saan mo tamadlaw? Napugot nga men. Ngam oray no napugot, adamot itsura na. Ngam mo ore pa no managdigos. Diyak kayat na jaya para ka ni Arlene. Oray no saan mo akayat? Saan mo kumamot abastusin ah? Amangan nga no mapasungbat na ni Arlene. Ayawan dakes na. Ni Arlene ti agpili iti pakiasawaan na. Saan kat asika? Ni Rafael mat ti masabat ka. Adda kakuyog na babae. Adda nga tam kaayan-ayat na. Nagitatan. Nay, si Kamat Gayam, Manong Edwin. Sino nga ito'y kadwam? Kaayan-ayat mo ka rin? Saan, Manong? Manang ko. Kagap-gapo na ijay syudad. Ha? Nagpintas mutten ti kapsat mo. Yam amumot kanya ka. Manang Grace. Isun Edwin. Kabsat ti babae ngar armak. Hi, Edwin. Hi, mo, Grace. Maragsakan ak amakamamukin ka. Sige ha. Labsanda ka pa'y, Edwin. Nagpudot ngamin dito kalsada. Sige nga ron, Grace. Umayak tulangan agpasyari di balayaw. Ne, Manong Edwin. Si Kamot manan ti simmango. Adda ka di aramidan ni Arlene? Ay, awan. Adda lang kayat kong ibagakin ka. Sakmaya sangun na ka ni Arlene. Anya day ta, Manong. Awan ka di pa'y boyfriend ni manang mo? Awan pa, Manong. No kasta, siyakmat nga ron agpasyari di balayaw. Mapan kumot arman ni manang mo. No kasta, kurso na adam ni Manang ko? Wen.
Isa palubusan kan amang pasyar kan ni Arlene. Basta palubusan nakmait amang pasyar kan ni Grace. Mapan mo sangwan ni Rafael. Ha? Palubusan nak amang sangukin ni Rafael, Manong? Nalpas mo matun ti trabaho, san ka de? Un, Manong, nakaluto akon. Intun maminsan. Saya atem ngamin ti trabaho. Tapno palubusan ka amang sango kan ni Rafael. Un, Manong. Alang aron, mapan kan, hitayan na. Naminsan lang ang nakita nak. Agaram kan? Love at first sight, Grace. Kasta, tinarik na kididamo ka amakita. Adayamot kas na. Uray di nakpay am mo? Agayat kan kanyak? Amo ka nasingpet ka, Grace. Sika, nasingpet ka kadimat. Saan ko may baga nasingpetak? Siyak pa'y tao, nalakang agpudpudot. Ang nakasagana akmat ngagbaliw. No, saan mo akayat ni kasta nga ugali? Amom, kayat kuman ti kastang ugalim. Ti ugalik, nalakang agpudpudot. Saan? No di ka ti kinaloyal mo. Agar aram ka, ngam ibagbagam dagiti saan anasaya at nga ugalim. Gapot amok, maamuam tumatlay. No kasta, nakasagana ka nga rod nga agbaliw? Una, aramidag para ken ka. Ite kasta, ayatin nak. Sige. Amamuan ka pa'y anaimbag. Kat nulakit di magustuak ti ugalim. Patsak, magustuhan ka man. Oh, agyamarak, ta inik kan nakitinam nama, Grace. Sa dino tinaggapuam. Apay ka din anak. Amom ka di ngay may nagpa-share ni Rafael. Wen, pinalubusa ko na sangwan niya Arlene. Ni, milagraw. Anya, tinaknakan mo. Nanang, manipurita, agbalbaliw akon. Anya, ti balbaliwam. Ti kinalain ko nga gungot. Ay nagsaya no kasta. Imbag man ta nakapagpanunot ka. Naamamok nga minin ti babae na magpitik iti pusok nanang. Kat patsyag, di nakto kayat no naungetak. Ay, talaga anak kaw. Awan ti babae amangayat iti naunget a lalaki. Isungarod kag balbaliw ako nanang. At sapal ako ma, sumbatan nak ni Grace. Sapay lako ma, anak kaw. Ay ngam, asino ngay day ta, Grace? Kabsat ni Rafael nanang. Anya? Iso ka di a pinalubosa mo ni Arlene a sumango ka ni Rafael. Wala lang. Ang mga nukaslasan nga agdigdigos mo day ta, Grace. Ah? Saan nanang? Kung kunaklang mo't aji imbagak idi, akaslasaan nga digdigos ni Rafael. Napasungbat ko ni Grace. Ket ita, plano min ti agkasar. Binalbaliwak matan ti ugalik, Mr. Lonely. Kastoy gayam ti agayat. Nakasagana kang agbaliw iti madi, akababalin mo para iti ay ayatem. To'y pagayam mo, Edwin. Agyaman akpagayam Edwin, iti daytoy apakasaritaam, katimakunak, nasayat mat, tanagbalbaliw kan. Pinagbalbaliw na ka ni Ayat. Talaga anabilig ni Ayat. Kuna nangaro din iti English, love can move mountains. Ket sapel ako ma, tasan mo nga isubliti sigod nga ugalim. Iti kasta, awan to ti agbalin aparikotyo kini Grace. Buwana papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Edwin, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo.
Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga edita iti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sa ka public school teacher ket dandanin nga agbalin a principal. Daytoy a pakasaritaak ket may papan iti asawak a maysa nga engineer. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Edita, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Tuladan na kay Stephen, agadal kay ti kina-inhinyero, tanapintas to ti masakbayam. Ni Daddy Mat, imbagak matan kan ka. Jack kayat ti agbalin nga inhinyero akas kan ka. Kayat ko ti agbalin na pulis. Pulis? Kayat mo ti maininitan ngagtrap-traffic iti nga ti kalsada? Saan lang aday ta ti trabaho ti may sa pulis, Daddy? Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Lakay, saan mo ka di apilitan day ta anak mo no di na kayat ti agbalin nga engineer? May sakamat nga awan muna. Lito. Agpada kayo kadagiti anak mo nga awan karga ti panunot da. Awan na mamuyo. Pasensya mo ni daddy mo anak. Kanayon mo takas jay. Kayat na, isula ang tinalaing, dito'y apagtaangan. Saan ka kumangagsaw iti kastakan ni dadim? Pudno ti ibagbagak, mami. Uray pa'y iso ti kalaingan nga inhinyero, iti intero alubong. Sa anak abilib, tamati ti galad na. Masaira kiti panagsasao nila kay ko, Manong. Isula tinalaing. Di pulatan tutupan. Isulaang ang husto ti aramid na. Kan isulaang tinaskan amasurot. Liklikam nga gapa kayo. Detay ti kasayatan nga aramidam. Amin na kayat na. Kayat na iso ti matungpal. Nulakat ta pagsayaatan ti pamilyayo, bayamlatan. Tatno saan kayo nga agapa. Happy Teacher's Day, Ma'am Edith. Kastamot kan ka, ma'am. Ay na, napuno da ito'y table mo itinagado asabsabong kan sagot dagiti estudyante. Nakigtutak nga rod itay si Mang Petak dito'y classroom ko. Idi nakitak dagita asagot da kanya. Si kang amin ti paborito da teacher. Kat si Kangay. Paborito da ka saan ka di? Ah? Happy Teacher's Day mo't kan ka. Adto'y matisabong asagot ko kan ka, ma'am. Agyaman na, Ma'am Edith. Madamdama, aggiddan ta amangal daw iji school canteen. O sige, agkita tanton ijay. Agasam, tadapay gayam cake nga inarami dagiti estudyante para kan ka. Saan lang para kanyak daytoy? Para kada tayo amin at teachers. Talaga I love da kadagiti estudyante dito school tayo anya, Ma'am Edith. Amin tayo. Apaya syaklaan. Ay, Ma'am. Jay samot may kadwa nga anak mo day dyan nakatakder ijay ruwarti kantin. Ha? Ni Stephen day jay. Ay, wala paiso. Anya ter aramidon ta anak ko dito eskulahan. Ayabamon tao may agmerienda. Mabitlaan nga rod, ma'am, ta inakayaban. Stephen, apay nga ada ka dito'y anak ko. Jack pa'y kaya ti agawid, mami. Sigurado ngamin, nga adda ni Daddy Jebalay. Katmaan ano ko mano adda iji balay. Amuyo mat, mami. Saan kami nga agkaalaan ka ni Daddy? Ala, umay ka nga rod, ta umay ka pa agmerienda. Amok, amabisin ka. Napanan ni Stephen. Napan nakinita dya pag-eskwelaan na. Edita, ibagakan ka. Saan nga agbaligi day ta anak mo iti kurso na? No saan na asurutan ti kurso nga ibagbagakan ko na? Saan ka kadi nga agbalin a diktador, Lito? Diktador? Siya? Ibilbilang mon a kinadiktador ti panangay surok iti anak ta? Bayam ka di nga iso ti agpili iti kurso akayat na.
Kasano ko mga agbalin na pulis dayjay? Awan mo't amuna? Di kamot agsao iti makapasakit itirik na alito. Iso akagurgura da kadagiti anak ta. Gapo iti kasta pa nagsasaom. Stephen, anak, umay ka ta nakaluto akon. Mangantayon. Diyak kaya't akasango ni daddy. Maudi ako namangan. O sige, maudi kan to nga rudan. Saan pa'y kano ang mabisin ni Stephen? Apay akas ta day anak mo? Imalan samat kan ka? Apay ka di nga agungot ka manen. Saan pa'y nga rud ang mabisin? Iso adi mo pilitan amangan. Rumbang laeng aglalang lang tayo amangan kas may sa pamilya. Stephen! Rumwar ka dita silid mo! Agsardan ka man lito. Saan ka nga agpukaw? Ikak man iti pagnakman Agsardan ka kunak ni. Anya ti aramidam? Mapan mo dangran di anak mo? Laglagi pom anapigpigsan di anak mo ngam sika. Iso agtugaw ka kiti tamangantan. Naawanan ako ni tigana sa mangan! Sa dino aro ti papanam? Mapanak mang restaurant. No di da kayat akasango ti pamilyak amangan. Sige lang! Ma'am Edith, birthday m gayam inton Miyerkules. Advance happy birthday. Agyaman ak, ma'am. Sigurado nga adun tumanen a regalo ti maawat mo. Itapay laeng. Ado nga rodon nga estudyante, ti kayat na amang ipatulod iti regalo na kanya. O, makitam dayta. Iso nga rod nga agyaman ak itinasapa pa ng kablaaw yo amin kanya. Christine, anak, namnamaan da ka nga agawid. Kasangay ko ita. Lading itag, mami. Ada trabaho ti ospital ita. Ngam manon abulan asaan ka anagaw awid, anak. Kayat ko ti agawid. Ngam anya. Diyak kayat ang makita ni daddy. Adon tumanin ti ungat na amanggag ko. May papan, iti kursok nga inlugpas ko. Ay, Uray saan nyo nga ibaga? Amok amin ang mapaspasamak ni Tabalay. Dahil istoryaan kanyak ni Stephen. Kaya topay ni Stephen di pumanaw di Tabalay? no kasta, saan ka nga rod ang makaawid ita? Saan, mami? Da kayon tulangan ka ni Stephen ti umay agpasyar dito'y ayan ko. Mami, happy birthday. Kailiw kayon ka ni Stephen. Kailiw da kamutan, anak ko. O sige nga rod, basta agan anad ka dita ayan mo. O anya, magustom ka di matlaang ti cake aginatang ko, anak? Un mami, ibusan tanday takik aginatang mo. Lakay, ada ka matgaya man. Birthday kita, iso nga adu ti makan iji kusina. Napsugak! Di nakadikablaawan iti day ti apa nagkasangay ko, lakay. Awan serbina asilibraran ti kasangay mo. Mami, apay akas jay ti sungbat ni daddy. Bayamon, anak, madinsamanan ti aldaw na. Kasta na ngamin, no ada palpak nga inarami dagiti trabahador na iji opisina da. Ala, saan kan ngagladingit, mami? No saan akayat ni daddy ti mangan? Dua talangan amangan. Wen anak, dua talaangan nga aglanglang. Love na love da ka kan ni Manang Christine, mami. Ay, un gaya, mami. Di mo ka di kayat apanawan ni daddy? Ha? Apay ko maapanawak ni daddy yo. Abuswon na kan, mami. Pagsasawan na ka iti saan nga umno. Saan arumbang day ta? Respetaran tayo lata. Ta iso ti ama iti day ti apagtaangan. Kas dilaang ti ugali na. Taka na yung ngamin ama stress iti trabaho na kas chief engineer. Adu ngamin tinadadagsan a responsibilidad ni daddy yo. Ne, ada ka matgayam di tiruar anak katugaw, lakay. Nagbasbasaak. Ada ka di problema. Sino tinang ibagakan ka nga da problema? Madmadlaw mi ngamin akanayon anapudot ti ulom no kasta nga agapu kay ti trabaho. Nasaya at matanakadlaw kayon. Amuyo ka di. Da kayo ti mangipapae iti problema kanyak. Anya?
Kasano kumaada kami? Saan da kon nga respeto kas ama ti pagtangan. Di mo ko maibaga dayta. Idi pa yan nariknak dayta. Ni Christine, nagadal iti nursing. Imbis ko na doktor, ti kayat ko nga dalin na. Di naksinurot, inaramid na latte ti kayat na. Panang ipakita ka di iti respeto dayta? Lakay. Kat daytamat nga Stephen, namnamaak nga isunto ti sumaruno kanya kas engineer, ngam anya ti kayat na? Criminology? Ha! Awan ka di ti serbik nga ma? Saan apod no dayta nga ibagbagam, lakay? Kat sika. Sika nga ina. Sikalatan ti sursurutin da. Dikdiktaram ka di ida, ha? Saan? Saan apod no dayta? Agpapada kayo amin. Kontraan nyo amin, akayat ko! Nurse gaya mo ni Christine iti kadakilan nga ospital, Ma'am Edith. Kasano ana amom dayta, ma'am? Ijay ko ngamin nga impa-check up nila kay ko, kat nakita na. Isupay nga rutin ang tulong kada kami, tapno saan kami nga aguray iti mabayag. Kasta ka di. Ay na, di mo pa imbagbaga kada kami, a nurse gaya mo ti inaunam. Maragsaka na, tanatulungan na kayo ni Christine. Isumat lagayam anabayagan ajak nakitkita dito lugar tayo. Impasnat na ngamin tinagadal. Dayta tinasayaat. Kat ni Stephen ngay, anyamat ti kayat na nga adalan. Kaya't nakanumat ti agbalin a pulis. Ay na, nasayaat dayta a plano na. Mabit lang ha. Tasong batak man ti awag ni Stephen. Sige lang, ma'am. Hello, anak. Mami, pumanaw ako dito balay. Ha? Apay, anya tinapasamak? Dinangranak ni Daddy. Anya? Iswa pumanaw kita amat lang dito balay. Mapanak lang ang nagyan ni Jayan ni Manang Christine. Saan? Urayan nak dita balay, taagawid akon. Pagtungtungan ta dayto abanag. Bye. Apay, ma'am, anya tinapasamak? Nilakay ko. Dinangran na kano ni Stephen. Anya? Maaramid dayta nila kay mo. Ay, unay mo't nan. Diyak laim pagarup akas tati ugali nila kay mo, Ma'am Edith. Ayan ni Stephen. Anya tinaramid mo kan kuana. Apay abiro kam kanyak ti bastos nga anak mo. Apay adinangram. Inikat lang iti leksyon. Tapno amuna a respetuen ti aman. Anya klase ka nga, ama. Apay akas tati saom, ha? Siyak pa'y ita ti aking basol, idinto ta siyak ti ama anasken a respetuen na? Ha! Talagang awan na mo man niya. Maestra ka pa'y mo't nga rod! Inagasak ti sugat ni Stephen, mami. Nagdara ti bibig na. Gapo iti panangdanog kan kuana ni Daddy. Ipanda ka di ospital, Stephen. Saanan, mami? Amangan no makita dakpay dagiti barkadak, kat kantyawan dak. Anya ngamin ayat tinapasamak. At daak lang iti silid ko. Iti kalata si Mark ni Daddy. Nagungungat kanyak. Nabayag kanon nga agpukpukaw, nga iyalaak iti danom nga inuman na. Idi ti makderak, tamapang kumayalaan. Dinanog nakmatan. Isukat dayta ti rason no apay adyak kayat ti agawid. No saan ko lapang panunutan ni mami. Binalas ko kuman. Ay na, imbagtasaan mo nga inaramid na ita, anak ko. Awan itigas to apang magik. Nubalsak ni Daddy. Maulaw Diyos. Dito'y pailang ni Stephen, mami. Nataltalgad ti kasasaan na dito'y ngam ije balay. At ako man ni mami dito'y tamaraman na dito'y linuto manaksat nga spaghetti. Agireklamo ka. Kat si kamat ti mangibos. Umay kumamanin ni mami anya. Naragsak no adda ni mami. Wan nga rod. Ni mami, iso dito umawawag. Hello, mami? Christine! Oh, apay, mami. Anya tinapasama. Natake ni Daddy yo. At naita dito yung ICU. Ha? Diyak ka mo no malasatan na pa'y dito yung nakatakin na. Anya? Stephen, anak, iduron mo day ta wheelchair ni Dadim.
Uwan, mami. Lakay, iyawid na kan. Mami. Agluluwan ni Daddy. Saan ka madanagan, Lakay? Adda kami kadagiti anak mo ang mga sikasukan ka. Aging ka ita, masakit payla ang nilakay ko. Saan na nakas itisigod ang naungat. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Edita. Edita, adda pagpatinggaan ti amin. Kat dayawan ka. Ta itilaksid ti amin. Kat adda kalatta para kinilakay mo. Nang runa ita, ta masakit. Ala, anusam, tas sikakit nga rod ti asawa na. Tay kunada nga ruden, agpatingga ti kinalaing, ngem ti kinapakumbaba, agtalinaed iti puso, ken panunot. Bueno papagayam, ingka nanggan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ni Pagayam Edita, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo na Elena Nudo, ganiti direksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay, na imbag nga oras kada kayo amin.